जों दिनैयाव जागावो नुखा आं जस्ट कायसे सिंगल एजेंडा ताय सिंगल पॉइंट निफ्राय आं कायसे कक सानाबाय दं दिनै लाइव भिडिअ खायो बेरैनो दुखुनि बिसिंथि मा सावो बेरैनो दुखु नांजाखा खामजा एक्चुअली जे नुखा न्यूज मीडिया नि बिसिंथि चैनल नि बिसिंथि सिनि लाइबुमा जे Twiwoi ni nuyungma sini kokbai hai kaban nirmahal Twiwoi a Twiwoi ni mia kaisa Sokjakmani abo baike Sokjakha tamni bai Sokjakha and boy intention ti Sokjakha abo খুবই দুঃখের বিষয় হয়েছে কারণ তাই হিন্দি Twiwoi nuyung kasini ti prasa sini bosong ni bagai kusum saitana sini Bubagra bongsong yakawa sini ti prasa bongsong ni belai ke kungchak jona kok haisi and omo sarawalo sudu Tripura yakawa te kaisa if I'm not mistaken abo Jaipur ka tongnane angka khayo abo tini Tripura has jagabo tini omake Sokjakha tongkha tamni bai tinake Sokjakha nangkha sung bo jaga tongoi tong and history bo jaga bo itihas bo jaga kamai tong sini Laibuma bo jaga kamai tong abo tini ang surai sanai government of Tripura and the tourism department sorasori ko borok tourism no tourist place no protect khaimania yaka protect khaina dingya haisi aboni bain tini mohaingu aboni karantino tini kaisa north east ni sara uttor purbanchal ni mo kaisa Laibuma yaka history gnang nirmahal palace omo jota siwa haisi tini mo Sokjakha pai haisi tamni bai tini mo Sokjakha nangkha is it because of the intention of the government or shall I say it's because of the failure of the government I say 75 years 75 বছর ওনখা গণতন্ত্র হাবমানি ইয়াগুলো তিনি সুনুখা for the first time যে বড় রক সাও Maharaja Bir Bikram no Maharaja Bir Bikram ni mungoi airport snam kahne sane rok tini Laibuma no tini borok tini bongni government ni leadership no tini my historical place ro historical palace ro jaga ro tourism department ni under tongai tini Sokjakha haisi so this is totally failure of the government that they can protect the historical places of our state haisi omo tini srai sung nugui phayo jefru pano ti prasani bisingo ottachar khaijanani ti prasani bisingo satok pitok khaijanani ti prasani bisingo jor jobose khai sekjanani abo sung nugui phayo aboni bagnya sung nango Greater Tripura land sung nangya woi sania haisi we know borok all jagano or khaino borok protect khaimania borok just aro tourist place namoi bongni bosoni borok boating khaiye aro room chalogai ajnani chanani bagai simisin tongsiu sini bubagrani nok thaino funuk gai rang ajnani simise bongni plan tongsiu kintu safe khainani bagai kuno wan suja kriaisi tini sung nukha joto jagano thangang kai Delhi hai jagao thangang kai basik bang ma tourist pai nini Red Fort hundi nini Agra Fort hundi Taj Mahal hundi kabang ma jagao thangdi basik jorti protected khai government apno protect khai ton non joto nukha Taj Mahal hai jagao thang kai juta ni bisingo te kaisa sung oino protection khaina ni bagai asik ke naithok tona ni bagai protect khaina ni bagai juta o jagao te kaisa sung abona cover se mathuk ko haisi kam ni bagai because history no itihas no survive khaina ni bagai
but sungnuka sini Tripura hastew ke jesik mansa sini itihasno sokomornani sebainani haisi tini satai kelayo ang sanani muchungu tini ang tabu bo sini Agartala aguli New York baskango sini kungthai baria sini kungthai barano solia khorongni mangthong kaijak tongo haisi Surjo Sen Khudiram Bosu borok tamni tamo obodan tong borok sini arasbarin ti tamo obodan tong sini bubagrani aram mangthong tong thai tongbo haisi abu sini bekas ho haisi abu kubiko kintu borok ni aro sung Khudiram Bosu Surjo Sen no sung respect khaya am haya kebangma jaga tong agolibo agoli sohoro bongni mangthong kainani bagai phiaba nuyung ma baskang kaijago sabu kai khiabo CPIM ni somoyo apurba haino CPIM ro ujenta palace no bumung no sokomorna bagai Tripura State Museum samani chesta khikya TSF ni khorang bai soba khailamang just kapano ujenta palace ma thepane ne apur sum soba ma khai gaisi soba khai TSF soba bai tini ap theba jagai tongo Swami Vivekananda Maidan Snamjakha Ashtabolno Tamni bai Snamjakha CPM ni jora Snamjakha Salbrum no truk sini history culture no sokomor jagai tong haisi and tini mo Nirmahal Palage asika sini bagai Laibuma Kathang asika Laibuma Kotor sini Bubagra Rok ajaga word pi kasaro tangmani nok tini sokta jago it means that a government mo protect khaimania ang sanai government tomuno protect khaimania hangkang kai ya farir di titi sini under ro haisi sung nai sung protect khainai sung te bunung nai bus kango tini mo hengi tong khna te bunung nai haisi tini Nirmahal Sokjakha tai ko ekdin pore Rajbari Sokjakha na do you think that Nirmahal Sokjakha ka bo sudu Nirmahal Sokjakha no for me no Nirmahal Sokjakha mane tiprasan nuk nok no Sokjakha mani klai me bag baksa haisi sing sob soman nasi tong sini tiprasa Bubagra no pupro reaction dana hne oban ti nung kubi nya tiprasani thui nung kubi tiprasani bekhana nung tiprasani saksak no nung safety nung safe khena ni musang hankai you are also nung bo omni daikto haisi speak up sing tabuk siring tongnani jorali atai ang koinai sini joto YTF ni warriors no please khanani bisingano mela gorni PS thangai FIR file complaint khainani bagai tayaroni SP SDPU sipajalani SDPU malanyani bagai on behalf ani YTF ni warriors ang koyo as much as possible ang Guwahati Faizak treatment ni bagai ang thangna muchumhan thangmangla en tong hangke thangya tongala khamu haisi just pujani jora suti manma jora nang treatment Faizaka and ang koine please sini joto YTF ni warriors as much as man kan khana joto no tini ni bising no kok salai joto district president block president kok salai khana ni bising no mela gor pia thai FIR complaint kan khana ni ingthung haisi aroni SP aroni SDP malai tamni bagai tina mai neglected khaijak sabo thangya ara sogui man kha boto tuiti rungti kai san nang nai ble koitao Sokjakha police proper investigation khaye abnor taratari marom nai haisi rungti kasani rungti kawi bobai ka sogui man kha jodino bor obo sogui bor obo jodino boroni investigation failure means law and order Tripura kunu kuri haisi tini sung Nirmahal ni kok simi salai kalap kri every day every time each and every day Tripura hastewo tiprasani bagai tiprasani bising to attecher khaye tong tabke sungnu ko bas kango edisi chongbari tongo je byakti kotorok bos ro waise pono jagao visit khaye tabke tini thangai Durga Puja ni mondok thangai khub khulum layo ango tini Durga Puja na ang tinamna na hanmani ko kya vote bank politics ni bagai tabke area ya thangai tiprasani
Makano, Nanya Nimutumu. Only for 5 years, our nono Pogitana Hesi. Kinto Aniatorok, our leaders rock, Kuno Dinafan Sagla, Nini history, Nini Itihas, Nini culture Sokomarzamaka Cox Harakla Hesi. Chiri Kokla Kablesang, Roman script, Nibaglibo. Mana man like a son, Manlaya. Tiprasa Roman script Nanguni, Roman script sound like ya. Dinika A Borok, Z Tiprasana, Hamza ya Borok, Dinika Tiprasan in Makana, Hamza go need the Puzan Biscano Tangai, Yiko to come Sabagi from Wiyomajo Hesi. Sinidi, Sung Sinan Nai, Moha leader no Sung Zoran Bisan Sung Masin Hesi. Sabo Buskanga Ago with Tiprasan, Bagay Sabo Samon Kaitanai, I was a Mawan Suna Hesi. Angatini Belanga Kakamza. Durga Puja, no Sunkiwi, let us protect our culture, let us protect our heritage, and let us protect our history, I see. Durga Puja ni enjoyment na habi, ar kalvita tong I see. To my all dear warriors, sini samung abuya. It doesn't mean that Sang Durga Puja respect kaya, Sang Durga Puja no Sang Sonman kayam haya. Sini first duty, ST Prasa, Sini history no sung survive kanya ni hesi. Sini first duty ST Prasa, sung sini land no sung protect kanya ni bagay hesi. So abuni bagay, we must be ready. We must be advanced. Sung advance mang na hesi. Sob so may bunjes sekang hesi. Sung a zamana ni CPM by 25 bosor, 35 bosor, rasniti bokrok tok jagay tok jana a ti Prasa ta ung sini tabo hesi. Tini nirmahal Sokjakha mane angle wan sugani nok Sokjakha hema tonga isi. Government of Tripura failure, totally failure. Borok amno protect Khemania, borok tourism department failure, tourism minister failure. Miyang khatini no amo action no nang mani. Miya Sokjakha amo kaisa such a rich heritage and culture, such a rich history. Nirmahal Sara notice Sara India semanai. But government of Tripura chup. Tourism minister ne hoite, tourism department hoite kuno ekta tini statement nuya ko. Why? Because they don't care about it. But only by kuno wansu kya. Since the wansu tek lai obo. So abani bagay. Sing sini history no survive mak khaine haisi. Tini tumuno Taj Mahal, Red Fort, Agra Fort, Kutub Minar, Kebang ma, tebo Lotus Temple hayrak, Humayun Tomb hayrak, kebang ma jaga tini hor nangai, news nangai pura ngong kamu. Prime Minister khaprum lai pura abnoti ekdom khaprumai borok saljan salon borok pura khage maisi. But government of Tripura tini sak jor tak bo siring haisi. Puja enjoy khai tong layo. Puja mondo bere tong layo haisi. Culture heritage nos tong mana ka abno borok kuni care khaya. The failure government amna he government no sung sabak sikar ma sung sabak ma phung na haisi. Abuni with my strong words ang koine ani joto YTF ni warriors so Bubagra ni khub pangna simin na singta tong li haisi. Zora Bubagra sahib sini samung kaiti kebang ma tong haisi. ST Prasa, not ST Pramotha, not SYTF, not STWF. Ti Prasa ngi bo sung samung kaiti tongo. Nung saksak ni YTF ni sekang porichoy na sekang. Ti Pramotha ni porichoy na sekang. Ang Ti Prasa ni saksak porichoy gra di haisi. Ti Prasa ni porichoy di Ti Prasa be sangma khaine sing. ST Prasa angai. Ti Prasa angai. Sini jen nirmahal je subai jangmani sorry Sokja jangmani abno tui khana joto manai mela gor PSO thangai obna complaint file khai as soon as possible om hai borok sitrano ang sana hesi om hai illegal immigrants Bangladesh ni phayei sini history itihas sokomorna nai rongno ma rom nai hesi romna ni nangnai
Omo Bangladesh ni phainya illegal immigrants sara omhai samuno khaiman ya. Tirprani wanji bosompan hundi. Bor history itihas sibo. Je itihas sia borkhe itihas sokomorna nayo. Je itihas sia rokhangke bor itihas sokomorna bagai bor sob somonyo hanyo thoyawai chawe muktri mayangai bor sob somonyo dongso khainya nayo haisi. Je tirprani agini simi tongnai wanji rokhangke bor sibo o jagao Raj poribar শাসন খাইথাঙ্কা মানিকা ডাইনাস্টি বরনি ইতিহাস তংনি বড় শিও হাইছি পিয়াবা ও যে বাংলাদেশ নি ফাইयै ইলিগাল ইমিগ্রেন্টস বড় খঙ্গাকে ও ত্রিপুরানি ইতিহাস সবাইয়া নাইনে নর নুখানা হাইছে বাংলাদেশ মহারাজা বীরচন্দ্র লাইব্রেরি সকস জাংমানি এন্ড ইভেন ও ইনসিডেন্ট খাগড়াছড়ি নি নগরক সকস জাংমানি পরে ও সহজাও কারণ নিশ্চয় ওর কোনো না কোনো একটা কারণ তং হাইছে Mo targeted khai sokta jago haisi. Omhai illegal immigrants Bangladeshi rong no sing jal se jal sabak sikhana parega in logo ko haisi. So abnang koinai nongnang hat jur khayang koyo ST prasangai sing khana je mansa sing melagor piasa thangai je manai ro thangai complaint file khainani bagai. Please to all my dear brothers and sisters, ST Prasa, not ST Pramota, not SYTF, not STWF, but ST Prasangai, Sung Melagor Thanao Tangai. Durga Pujani Benyani, Tangani Gurinabo Pogra de Hesi. Sini history no Sung revive Makane. History no revive Kamani Yagulo, Sungulo Tongtolena Hesi. Aboni Bagayang Koinai, Man Kankai Jotono Jani district president, block president, phone Kale, Grung Laye, Kanani Bishino. Complain letter honani bagai ba complain khaini bang norono koyu to my earnest request to all my warriors ang tong hangka sababik ang thangkamu but I'm sorry ang nong no kok simi kasari manu nor bo saiman ano boniji se kri ko kotor saja boniji se tongi mania bunya siminta gibu amai filta khaidi ang tong hangka 100% thangkamu haisi I'm very bound ang belai mane ang ta koine nang sa ang thana musungoi tongo parang thangmai ang treatment ni bai faija ani nong ni boron treatment bai faija so it's my earnest request to all my Tiprasas we must stand on this with wholeheartedly haise jotona hambai Tiprasa ayuglok thang sini Tiprasa te buku chogo kanani hutang hambai horka ham jotona